Тевхулари Мускав районінде паянги гуна шерхерек пер ража евро шабала жутланайд. Вунзагр жол тулдарман шамрыксыне тюрі жол чине тарадастызы яваплы службызы азырғазатын изырбушне терлеш пуш ертереші. Харгинже херек пилігіміш школда спартакиада пульжа. Еврожабалы ажезене через воспитание барас, ырышсем дума верендестада пурнышра шиденюзем батне андылма хавгаландарас тезе чилай дорожаще. Везембе терлі специалист тел булзагалажать. Харгинже спартакиады ертерджиш. Шак аржина жезембе херачезем пушинже спортпа дуслы загалмар. Амырду шамрыксене хызене гдартма майбарать. Везене спортсмен тюрезем хаклариш. Чи булдарулызене терлі спорт ушкынне вырнаштараще. Унчень ажазем республика жайынже ертне оранжевый мяч турнирда танды жезем хушинже палырна. Ажазенже командалар тымыр. Ша командасым тилмеле вышынзеліш премеш вырын хамр республикара. Баскетбол білезі. Вот тут тилмдер чымады чынақта. А сен, значит, төлеві бор, гуля скелет, пулдар ұзде бір, гулян жерде шауындан бізікін, туптан забырадын. Спартакиадыра эстафета чубас, кире бугане едас, тыршыне сигестада ыты спорт тезенже амыртреш. Тубыжыва вуниге вунулды шылзенже ажезем хушынжеш. Шыбақ шак тапхырда шамрыксен озал шуғышсен бұлма бұлдарашы екен. Ончен егеніш туныскерзене уйрым ағазырғамала. Шавынма візене пермай ку евыл ішпужа хучындармала, теші специалистем. Шире яхын шамрык шиндересі жын тубышырыш күнда. Бұл вренеде бұл спорт малданақ пара дисциплины де хонах тытмала брендмеле хон мененде кун шугутне билмеле миндмала шан берге. Ол ялнах кирле балы. Шак спартакиадран оцене спорт сүнжине духма, прямо жудум дума, епшуландырых лахя балавал. Уценжен кандопсан жавах пузык спорта духма булдарайды. Шак спартакиадына шулдалыкра иги хут ергелеші. Она игибинде олтымы шулда ертерме бұшлана. Халхинже вунбилик ушкана мартре. Шинері жезене медальзембе дипломзем, парнезем парзадислариш. Чуваш еңгілар мали Алена Артемкина, Никита Углев.